Atlas'la fiyatını işitsek, meydanda güreş giresinden de sebep ekanligini Atlas abi, alo. Siz bizi işitesiniz mi? Nasıl bir işitmeyin? Bırakın tamamında evet olacak. Çünkü biz sizin başınızda millet yerinde yaşayan icat edişi halk kaliteli şartlarımız. Trio, Montana diyen trio, Aleviyaz, halk kaliteli şartlar yetekçisi Hediye Rafadan Amerika'yla Tatarstan Respublikası'na halk kazanan medeniyet hizmetleri. Rakip itek kutlarına karşılanır. Muhterem cemaat, bayramımız Şervanlarımız devam ediyor. Katar halkının jırları bilen yarışına her vakıta da dertli üyelerimiz var. Hem bizden işe bütün kulak katamaşası bizden koreografi birkaç Tabii ki çok hoşuma gitti. Ne yer mutlu. Татарстанның халык артисты Шулпан Закирова. Салават пел. Там Закиров какой-то пел. Закиров после него пел. Нет. Почему так долго? Не знаю, что там застряли. С этим
Ну, Тимуром. Скачки идут. Скачки он идут. Вон фотография Бики наши есть. Ильнар. Фотографии видел бахтеевские? А Бика вон там наша есть. Ильнар, вот есть. Вон на картошке они собирают, вот стоят. Да, Каюм Бабай вон. Big rahmat chashkalariga uchun, big rahmat deyil uchun. Kılıç yüreklerden un, meydanlarına koşa, şişme kuanışlar, bayram oldu başa. Bayramimizdan ko'rki bo'lib, tag'in bir jirishimiz bizning oldimizda chiqish yasagan. Tatariston Respublikasining xalq artisti, Qoraqalpog'iston jirishimiz Rezida Sharafiyeva o'zi. По низу пей, по низу. Не надо.
Молодой человек. Колян. Какую я попался на Колян? Колян. Рядом с тобой шел. Чего мы сюда пошли-то? Дина, чего мы сюда пошли? На батуты, что ли? На батуты пойдем. Чего мы тут вышли-то?